Assalamu alaikum урматтуу каналыбыздын көрүүчүлөрү. Эфирде кайрадан Шейх Кабардын Оштогу филиалы. Бүгүн биз Матиздерди тарталы деп чечтик. Бул ушул жерден баштай берейин. Матиз 2002 жылы чыгарылган, объем болсо 0,8, корейский спортка дейт. Баасы 118 000 сом. Балондору жаңы, мындай калпактар салынган. Балондары дагы жаңы. Телефон номери 0507 07 70 04 0552 07 70 04. Матиз 2 балондору жаңы, калпак салынган, российский номерде. 2002 жылы чыгарылган, объем 0,8, расход 5-6 литр. Жакшы абалда дейт. Коробка механика. Баасы болсо 100 000 сом. Кыргыз номерин алып берем дейт. Телефон номери 0773 89 54 74. Матиз 2 08 37 деген номерде. Балондары летный жаңы коюлган, мындай калпактар да бар. 2005 жылы чыгарылган, объем 0,8, расход 5-6 литр. Коробка автомат. Ички салонун көрсөтөйүн. Резиновый полктер бар, чехол салынган. Баасы Баасын канча деп атат ака? 180 000 сом. Бул номерге кайрыласыздар. 0555 79 64 06. Daewoo Колос 2004 жылы чыгарылган, объем 1,4, мындай титан дискада. Коробка механика, расход 7-8 литр. Басы договорный дейт. 0704 28 89 38 номерине кайрыласыздар. Матиз 2 2001 жылы чыгарылган, объем 0,8, корейский. Комплектация электропакет, гидравлика, кондиционер иштейт. Расход 5-6 литр. Балондор жаңы. Резиновый полктер бар. Пробег 227 668 километр. Коробка механика. Burjit 982 деген номерде. Номери 227 97 97 73 999 175 111. Ушул номерлерге кайрыласыздар. Матиз 2 2001 жылы чыгарылган,
Объем болса 0,8, расход 5-6 литр. Артқы көрініші 2514 деген номерде. $260.292 километр жүрген екен пробег. Коробка механика. Бас olsa 120.000 сом. Paylaşın үшін телефонları 0703 51 53 46. Машина senin. Ha pasajlarında. Çirik var. Matiz 3 2008 жылы шығарылған. Объем 0,8. Корейский, расход 5-6 литр. Жақсы ауылда дейді. Мындай өзгөчө дискаларында. Коробка автомат. Мындай 172 айын деген номерде. Байланыш үшін номерлері 0776 12 33 86. Қызыл түстегі Matiz 1 98 жылы шығарылған. Объем 0,8. Корейский. Расход 5-6 литр. Ешкі салон көрсетейін. Резиной полктер бар. Пробег 298.723 километр жүрілген. Мынандай өзгөчө чехолдор тағылған. Артқанғы көрінішті көрсетейін. Баллондар мынандай жаңы. 3D форматта номер. Басы olsa 120.000 сом, кеми бар. Байланыш үшін телефон номері 0550 52 57 34. Matiz 3 2008 жылы шығарылған. Объем 0,8. Корейский. Мындай жаңы баллондар менен қалпак тағылған. Коробка автомат. Мындай көрінісі салон. Байланыш үшін телефон номерлер 0779 44 88 82. Басы olsa договорный дейді. 239 деген номерде. Matiz 3 2005 жылы шығарылған. Объем 0,8. Расход 5-6. Коробка механика. Мындай қалпақтар тағылған. Баллондар летний жаңа қойылған. 169 деген номерде артқы көрінісі ұшындай. İçki salon көрсетейін. Elektropakет. Резиной поликтер бар. İçki көрінісі мынандай өзгөчө чехол тағылған. Басы 180.000 сом, срочно сатылат. Байланыш үшін телефон номерлері 0553 14 14 34 0772 45 69 55. Ушул номерлерге кайрыласыздар. Matiz 2 2010 жылы шығарылған. Объем
08 расход 6-7 литр. Мындай өзгөчө титан дискада летный баллон коюлган. Баллон көрсөтөйүн. Резиновый поюктар бар. Чехол тагылган. Пробег 151.617 км жүргөн. Коробка механика. Баасы 150.000 сом, кеми бар. Бул номерге кайрыласыздар. 0779 83 83 31.